Арыңарға башқалар жаман ниетті қарабайды. Өзіңөр намысты болғыла, үй бүлөңөр намысты болады. Яқулу саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин валадин барин янзур иля валидейхи назратар рахма илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура." Bir пайғамбарға салават. Мен бұл хадисті которудан мұрда эмне үчүн толкундап жатам? Кайсы бир бенде, кайсы бир бала ата-энесинин жүзүнө мээримдүүлүк менен караса, атакем менин, мени өстүргөн атам, мени эмизген энем сүйүп ошолорго мээримдүүлүк менен караса, илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура. Ошо ата-энеңди мээримдүүлүк менен караганың, сүйгөндүгүңө Аллах bir hacdın soğun cezat değil. Hacın da ata-eneng eкен. Ben tolkundagaным бүгүn ошо hajday soğup talayын деп карай турган атам силердин катарыңарда жок. Qila wa in nazara kulla yawmin 100 marra. Пайгамбарга сахабалар айтты: "Я Расулуллах, эгер күнүгө 100 жолу караса ата-энесиге, 100 жолу караса 100 hajдын soğunu жазат Аллах" dedi. Allahu naam, Allahu akbar ve atyab. Ova Allah keremettü, jana en bereşen Allah. Allah'ın soğunun çeki yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, hurmatlı yaşlar, bugün ata-eneng var, sıyla. Meyrimingdi, suyuğingdi bir gana çaştı eşen bolğun, ayalına karay örbe. Ata-enengdi sıylagın, hurmattagın, yüzlerine karab meyrimdülük menen, közüň menen alayba. Alarga eşikti kattı japbagın, kayış aytışbagın. Ola taqullahum uffin. Allah Taala ata-enenge uff degen sözdü de ıra körbe. Bugün meni ugup жатқан бұл жерде кейбір ақсақалдар мага окшоп, кана бүгүн атам болсо жүзүнө 100 жолу мээрим менен карасам дейт. Аттиңай бирок жок. Мүмкүн силер да атамды сыйласам, жылкы союп уча тартсам, кой союп жамбаш тартсам десең таппай каласың. Өткөндө bir жаназага бирөөдүн машинеси менен баратам. Мусулман bir тууган айтат: "Атам мени, апам Taşkent'te tuğandarımı alıp barıp gel dedi. Apa vakt yok deyim, biznes, akça, cumuş, çurkaymış. O balam bıyıl alıp barıp gelçi, tuğandarımı körüp geleyim. Yok. Keyin de alıp bar dedi. Turmuş menen, cumuş menen 2 yıl surandı alıp barvadım. 3. yıl apam, 3. yılı apam kaza olup kaldı. Bugün iyileyimim. Biznesti de taştasam, barım taşta apamdı maşine menen emez, kötörüp alıp barsam bolmok eken. Kana bugün bolsa көтөрүп алып барайын дейм, жок дейт. Урматтуу мени угуп жаткан мусулман бир туугандар, бүгүн ата-энең бардыгы бул эң чоң бакытты алай. Сыйлагыла, урматтагыла. Алардын ыраазылыгында Аллахтын ыраазылыгы. Ата-эненин ыраазылыгында Аллахтын ыраазылыгы. Атанын ыраазылыгы бейишти эң негизги борбордук эшик атанын ыраазылыгында турат. Ал эми бейиш энелердин